Hello guys. Kata yo kre yo mi ni na senang pala. Yo lai liwan step yo lai sen Easter Sunday. Nampak ba? Tani emi dau arthau izentia. Citau mulang. Citau ha tempiak kasu. Dan nanti tahu nah nga to khi tem yo lai si rabang ni mau khi lai apa dep choi khi na ba mesti le boy lan sp boy dauli pai yong thadan yo le he ni ba khi ra bai te mai mun changai yong thadan le la shai unwan kasnong masken but ude he ru la chai unwan kasnong masken dan kata tahu pai ba ngam penhun ya pi ki subscriber ba ki fan jonga la chai la da anda la chi sing ngan lek kai pengat nang metaban lepek ni lepek amar kah kasni banakong ngam lek kan amar ban lek sitrai meta la chai ngan lek tang ngam tang yau beli ngam kret đấy ta kan te la dang lek la chai ru ya ke video ngan upload pat ha kasni banakong ta kan ke jing ka apil ke chunga temta prateli pos ngila depan pieng te la kasni monde ngin sa box ban tung simen no tatang ban penying ngila dep pai ba kajing pen kemau ba kapor kalader ba kini ki champion ba niong champion mo kini ni akun cepo cantia te karimas mdere ka baki kila dep ya kunteng la season cup uyong tadan dona cikenta te gas mo manu bala hakata kasnginya tarit wai banjo kapno minit kini pun manu bala te gas pai ba nadu ki minit ba hadu ka job karam te sa pentip ha komen jar ki fans jar ki mo nang nu pin ya anda ngalapak ya ki komen anda kira dep yatur ngan sa le vlog biang ngan sa le dak ngan sa keren geng utau ba bit ba ban guys ngan sa penbenai au ngapok komen ngan ong au tau de ba latip lupa ba tau de ba bit ba biang ba ban pe yatur mesin mar latip lupa mo war kret ban komen yang nang ba anda kila dep yatur ngan sale vlog na kamta kini ki mesi uli hebat yang tadan bat ngan seperti bru ba ya kitu ki bom yo alat ban wan kata kasnginya terit ngan seperti ya ki kumno kini ki mesi ki hun kumno kini mesi kini le ha kasni Wednesday ngalami spalat ya ustia king ngan salik pe ya wahing kumno kakejat la jam ne 4 jam ne bon ngan salik pe ru ya sumarit namar ki masih lapon paham ta ki mi sure ta ngan salik pe we haden we ma ta sa komen yang masih ba pi kwa bangan lek pe hasem nang ta jong pi ngan lek pe pa ngan pelek por knang nang kabata jong pi ki subscriber ke jonga ban pelek por chisngi bangan nok tre bangan le ya ke vlog nang kabata ke jong pi ya ka ka ba pi kwa nang kabata ke jong pi ki subscriber ke jonga kan penhun be kan bala kani ka dei ka jing ang not ke jonga mo ngale ba don ka channel badon YouTube ngalong kumu MDC MLA ngaban cakri yo pai ba namar ngadon kami pai ba kan ngadam don pai ba te kato ka banga ong yepi sispa dolar new benai pra benai ru ngam yo are ngadam don ma pi te jaj badan ma pi
ladang ayo si suka si piaru ngapriang ya bau tai na jurong uai tai do ka apil ke chona pa nga ladang ayo cheese pa dolar cheese nem ro nga nam kan randen ngan ye be chakman nagam ta ka chingmiet chinghang habang upload video dei bang upload da ka kenting ke ba per dei bang le da ki kam ke ba bomia de ndrei nga ladang keren ya kajung sha ngam keren re ngam ju thok re pi chai ki video ki ba nga ju pumi ki la long cha ngam ju pumi video thok re tang gop ta bai ba te ngam ni pi cha jrong mo kum do mi la dep ban pesna mo tang gop ta ni se kan do ta sing tri kita ki perlu jang angin se kan do ni bang kuai de long ni yo tang ban ju tet ja tet cha dam yo re mar pi ngalong berubah travel lah de kuai de yo be mah kuai biri ngayo ngadon manai pi tang lada pi sajrong ngam yo re mar ngam de kan badon pisah bat ngatre du kan neru namar badon pisah kan ta kadau saya perkan lemo saya kenduk kata sini tang ban yo ya ai kuble ru ngas nyul api yang mesen kajing ik ke bakor tam pani kespa kan mau pai ba tang ni pe Lawan. Next video kan ai kublai kadu ya pi ke bala chai happy Easter Sunday ya pi lang paro ki pai ba ban ki subscriber ke jonga ngai bala chai kadai ke ski ke komen tam ya ngai pi bagi yang ya kata ke ski sukris lagi berburu la chai ngi lek sen dalam aja sih, kalau menelitnya cina rumah, respon, ya sebut rumah, kita kena tengah lalu dalam kilo, bang like berkeren lebih, lalu kilo jadi benar, tahu, sana baik tapi ya komen, yang mengaruh dan berbaik yang kita kena rumah, belajar pun.